na uluanga va ale asara na uluanga ni lesu ni na omboi na rongorongo ni uluanga mo ilai o kana numa na nomu ngole lesu. Mo ilai o kana numa na nomu ngole lesu. Mo ilai o te oyo kamo ilauranga na nomu salevu na wano malao mai na salevu nga na musua biro. Na itu na leva pa loloma leva inom na ki. Leva sarava pa loloma. Na nona leva elai ini sarava loloma elai ini tuna panua amakania nanuma me atonuma ena na nona bula. Ale na leva itarani tonuma ena no tambula. O ita vironga na bambawa. Ya na rarama ni vosa o te rarama ni to na arna na singalevu ni ua na nota leva pa eango se na nota leva vironga pa yalo. Yo no pa ambimbi aina nga na nota leva pa yalo ya na singalevu ni ua. Na nota leva pa yalo. Na nomu leva pa yalo se na noku leva pa yalo harani bunga mai na maai embono te muria na lomamu. Ena arua ni osia anadha. Na ena olu ni sabui ani mai. Weidena na alo. Se weidena na amata wa ayalo. Yana olu na ara ni wa abu na numulewa. Mai na muri lomamu. Membo amnaki. Na amasia na lomana. Na amasia na lomana. Na amateirada na a ui umba. Na teirada na a iover na pura-pura ani. Ke ereo yeve amana. Mai na a bale iau. Mai na nuku iau. Mai ara yang bale ni muria na lomana. Ka ana arua. Isia anadha. Itu are satu rongo da oia. Na ambale ana pura-pura ani. Na a iya do ina. Na a sia oia na lomana. Sia sarang oia re. Teliwa opole ampea. Sia oia na rongo-rongo pura-pura. Ka ana olu. Na nona bui ani mai. Na nona sia nga sa bui ani sarang. Bale ani bunga mai na lomana. Ni sia a. Sa sia sarang anadha. Sana bui ani sarang mai. Mai vale. Bui ani mai. Ve amana salau. Yun yun na tengan repole nga me. Mi watito usua. Na panua. Totono nga me ita iyo ina. Na nomui ngole sua. Mo ilayo. Kana numa. Na nomui ngole sua. Na maini ai. Na raw niyo sua ina vale se na nomu ngole sua na nomu vati evi o nga nomu vati evi o na waposa pabalangi e bang ayo ina na ine aviu ni sakila yalo natale na waposa pabalangi e bang ayo omboi na King James Version came to himself se sober na atewa when he came to his sense atio nga may ito na posa aray bang aina na nota sama. Your mind came to his sense. Bang aina na numu sense na mind. Na numu mind. So nangauna mo to wati evio. Patabi na numu bula pa yalo. Membo amnaki salai soa boy ito na pono sa aw sarang aina sa loloma. Asia ni makai itavia. Bale anadaw. Ban mabati evia. Nanona sa sa kaiwa sama enoya. Indra may vale indra ana wa asia, indra karabi wa asia, na audo baro aiwe inda. When he came to his sense. Maini mo wati evio. Nyo sa leva ni itasa, nyo sa tonumay na no tambula, sa tonumay na tunangaw na nyo sa leva ba yalo, maini come to your sense. Mo matapa malua, kay wati evio, kay wa nanuma, na salevu davo muria iyo na dava tonu ona adhaava se dhala asia se adhana adhaava iyo balea na wanua arayo na kerani soona pa amai na sama aina mo kerani ila na wanua o ina o atonu se o adhala. Ito na soul searching madhaba omnaki na singana. Soul searching. Samay na pano malevo ina.
tunapono leva tunapono loloma sa o ina sa kaiwa nanuma mai vale da ano pa asia da karabi pa asia o yau mai o tunapono loloma o sa mai ania ona endra bua sa loloma sara ni itato leva pa yalo mo ilai o mai ni mo ilai o mo ti evio mo ilai o deo yo ko pati evio nada ton mo daava tonu ni adaava o muri na asia si o muri na ada gather information are na bang ailangan ni numbu asama sa asia sara apolo cheme sa ni sasia na bu ere na bu sa sulia mena alo na bu be ita sulia mena ila the knowledge the wisdom sa oena sam kantu na me takai ba ulum bale ina sa ton morani oa ko ba arada na pono o ina bale moda ba morani o sua na pono sia morani sua na pono sia nei sikeli in awalu rusanga bul aviu abol embo nei bola abu ia ni sa sauma ki mai na tamata dha mai na nona dha sa kitaka kada kavana ka sandondonu kavinaka ka sauma ki mai na nona iwala dha kedenga ena bula waka indina kokoya ena senga ni mate ena bosa walang i mga iarai 10th when you 10 saumaki nanomu sa wa ilai o kana nomu mo bui ani sara bui ani mai ma ini are nanomu wati arni wa sama enara ni bu o nyo sa leva wa yalo mo su mai vale ma ini mo wati evio ka aroni su aba su anga na salevu mala mai ina su aba su anga na salevu mala mai ina ma ini mnaki arai masa o arai masa ke wati evia It's atau leva pa yalo ma ini mo wati evio pa da una par bula pa da una par ni lomo mo to ti evio rawa no sa sia mo bula mo ti evio rawa pa da balea na keranyo ilana pono sia sia pono da na aruni ai suava suanga na salevu mala mai ina suava suanga na salevu mala mai ina naki ilawa sia na salevu masu mai ina mo kaurni bule tu na salevu sia dava suava suanga na salevu mala mai ina abol na choni in aba ono abol mbo chisu I am the way and the truth and the life na salevu sia toto nga chisu makani abol chisu i na salevu maka abol chisu o yang na salevu no saleva makaurniang mo ba ambule bertu na salevu wo si wakale bertu na salevu wo no saleva nga no saleva sa ilan saleva no sabe bebu uni no sa pati evio sa dava ton motana no sa sua nga na salevu chisu nga na salevu sua nga kali chisu nga ready chisu because he is the way and the truth and the life. No one comes through the Father except through me. Amakaraniado rawa vale amnaki amakaraniado rawa vale wabonga ni muria su etu na salevu amnaki maleva ena amakaraniado vale wabonga ni muri de su etu na salevu noyo ni tela tu na wanua o sia tu na salevu embo tela etu na salevu meno muria me ave ina etela etu na salevu sia me umuri ina waki ina no na sia me ado be amana sia tu na salevu abolo chisu I am the way, the truth and the life. No one comes through the Father except through me. Amakaraniado be amaku mo adora me viau ni ado ivalo sia tu na salevu abolo chisu I am the way naki makabur mapakale bro any other new way oya suava suanga na salevu nga matan no sua chisu nga na salevu enarau ni atio ena vale ni amamu
Waki va muri da sua tuna salevu merani ati me yatia suanga na vale ni amana. So the way to your father's house is Jesus himself. Because Jesus says, I am the way. I am the way. Jesus didn't say, I'll point you to the way. No. He is the way. O yang na salevu. Mukabri ba mbuli mnaki malevo itu salevu maka. O yang muri suanga. Yo sa sauma imena nomuda. Sa suaba suana salevu. Suaba nga na salevu. Jisu nga na salevu. He is the way, the truth, and the life. No one comes through the Father except through me. Bale no na suaba suanga na salevu no Jisu onayado tina ngai vale. May nanumu kale eviro va alevu na salevu, may nanumu leva, o kay va kale eviro va alevu na salevu, sana kay uringa ni nomu leva. Kay uringa ni nomu leka. Ano tambula va yalo ni tasato leva. O Jisu nga na salevu ena tio i vale. Jisu nga na salevu. Bale ambona wakale eviro retu na salevu ena makan rani tio i vale. Yo sa wakale retu na salevu bo ena makani radio na amamu. Ne orada na ina rusanga vulu ni alano na lesson awul mbo na ina rusanga vulu au na wili evito na ina rusanga vulu asa ia kalako betamana ia ni sayawa sara saraivi koya kotamana tarai masa uya ungamai saraivi amana sa uya ungamai mnaki saraivi amana bale ni dawa bal mamuri su nga na salevu mamuri su nga na salevu nga matana mai mamuri su nga na salevu bale ambona kale bro so na salevu ani na makanda dio na amamu yo sabanga ini Jisu minum salevu o Jisu nati o tonu nga na panu to tonu maya ina. Jesus is the way. Yo sabanga ini Jisu nga sala mebe Jisu mo kale o su viro moya to tonu vale o Jisu nati o na salevu nati o tonu saranga i vale. Ena makabrin la bor bre. Yo sabanga kale Jisu nati o tonu saranga na panu to tonu maya ina. Your right destination. Okay? Nabuna na masa uyaw ungamay sa radio amana. Kada mabukale bertu na salevu mo mnaki kan matala radio amana si maka. Nyo saleva nyo sua wakale Jisu because he is the way. Na salevu sua ena tonu sarangana yato tonu na banua to tonu mayado ina. Yo inia walele sara. Yo inia beto na buna ule Matthew in adiu rusanga aono. Ongo sandrende sara veira na tamata. Ia sa rawa buana kalu nakakedenga. Ena pa langi King James Version aboli omboi with God all things are possible. Nanonala ileva umnaki arai everything was impossible. Nangaun sa suamay sa may ioway amana with God all things are possible. No sa suamay vale we amamu na nomu impossibilities and ava possibility na alo. Pala nga vano mala ileba uina na audo ma impossibility. Makani anava asia, makani wa isulu asia, everything was impossible. Nangaon masasuat may vale na vano tono nga matuton me ina. With God, with the Father, all things are possible. Ma-possible ba daw? Mainambul makau, solvedan to na isuluwo, ba mama, kay bababay, na amkan ma, rada umay na panumayo in. Hida abiden From the impossibility, may nambaniwa, to the possibility with God, with the Father. Nyo sa siya masuang away na alo, na audo, na possibility. Yung sasuaton nga, yung sasuaton. Balea ang na muri-muri lang mamu, o nasoawa nga paalevu na impossibility. Ni sa semoton nga na alo mo, pwede na alo, na numumbula wa yalo, pwede na alo, o na wa isulubo, na may na imumbul makaw, wa amama, wa abababo. Yan na, sa nakay tina ina na po sa ni alo na Matthew in adiwa rusa nga bulaon.
with God all things are possible. Sasu e vale. Yo sasya matonu nga sa iowe amamu, everything is possible. Na ama impossible, sana possible. May nampani wa, everything was impossible. Makan masuk apa ya tunai solusi makan ni tuna mama si tuna papa, everything was impossible. Isasu atonu ngamai be amana with God, with the Father, all things are possible. Makan tuna lekopit nuyan although waro ena na amana ita sa leva mai ni wati ebio wano eo ina asia si ada na so aba io so da aba io ti ebio ko vui ko suanga na salevu na tisu o de na salevu tisu na salevu isato mai vale kaida all things are possible. Betenguba, ponan alon na bosa, to vale suni ina, ena singalevu niwa.